Knjiga o divovima. Napisao i ilustrirao Petar Meselđija. Djelomično bazirano na rukopisu Clovisa Septimusa. Ova knjiga je posvećena muzama, boginjama nadahnuća. Prolog. Sve je počelo snom u kojem se pojavilo blesavo pitanje. Jesu li svi divovi ružni? Kad sam se probudio, pitanje iz sna nije iščezlo, kako to obično sa snovima biva, već mi je ostalo u svijesti. Prvo sam bio zapanjen, a potom i postiđen zbog upornosti sa kojom mi se nametalo i koliko me je ono neobično potreslo. Činilo mi se da me je nešto zaposjelo i da sam počeo da silazim sa uma. Tokom dana pitanje bi se neočekivano pojavilo i ostalo tu satima, odzvanjajući mi u glavi kao odjek u praznoj sobi. Pratilo me je čak i u snu. Po riječima moje žene, budio sam se usred noći sav u znoju i vikao da ili ne, u zavisnosti od odgovora koji bi prevladao u dotičnom snu. Mjesecima sam čitao svakojake knjige o divovima u nadi da ću pronaći odgovor na to zahtjevno pitanje. Nažalost, moj trud bio je uzaludan jer su u tim knjigama divovi bili opisani gotovo isključivo kao ružna bića na ovaj ili onaj način, istovremeno brutalna i primitivna. Ali onda jednog veoma lijepog jutra u dalekom kutku mog uma otvorila su se vratanca i otkrila mi odaju ispunjenu gustom tamom, prošaranom sitnim treperavim svjetlima. U toj odaji, gdje su ostaci mitološkog uma još obitavali, pronašao sam primjerak rase divova koji se mogao smatrati privlačnim. Bio je to momak čudnog izgleda i znatnih razmjera, sasvim svjestan svoje privlačnosti, što je uzgred krajnje neobičajno ponašanje za jednog diva. Jer, koliko sam ja znao, divovi su vjerovali da onaj ko je krupan i jak ne mora da bude privlačan ili pametan. Osim toga, ovaj div imao je smisla za estetiku i detalje, a te su osobine sasvim strane prirodi divova. O tome je svjedočilo dugmence u obliku lubanje na njegovom okovratniku. U noći poslije tog otkrivenja spavao sam kao top. Sljedećih nekoliko dana bio sam ushićen i iznova ispunjen energijom. A onda je jedne noći ona ušla u moju spavaču sobu. Bila je to lijepa djevojka, puštene tamne kose i odjevena u prilično primitivnu odjeću. Prišla je mom krevetu, pružila ruku prema meni i kazala slatko sa prijateljskim osmijehom: pođi sa mnom. Zapanjen, bez straha ili oklijevanja, uzeo sam je za ruku. Povela me je u susjednu prostoriju, gdje je na zidu bila okačena jedna od mojih starih slika divova. Bez ikakvog odlaganja, jednostavno smo stupili u tu sliku. Na jednom, divovi i okolni prostor postali su stvarni. Sjećam se da sam pomislio: pa, Petre, dobro si ovo uradio. Sve izgleda toliko stvarno, toliko trodimenzionalno. Onda su divovi počeli da se pomiču dok su zurili u mene prodornim i podozrivim očima. Ustuknuo sam uplašen, ali djevojka me je blago zaustavila i rekla: nema potrebe da se plašiš, sa mnom si, čuvari ti neće nauditi. Pomislio sam: čuvari? Nikada nisam u ovim divovima vidio nikakve čuvare. Oni su bili zamišljeni kao strašni, nemilosrdni ljudožderi. Malo sam zadrhtao
jer im je stas bio zastrašujući, a lica veoma smrknuta. Ali dok sam prolazio pored drugog diva, uhvatio sam načas pogledom tanano pomjeranje njegovih usana koje me je podsjetilo na osmijeh, kao da je htio da kaže: čuo sam te. Brzo smo prošli pokraj čuvara i ušli u guste sjenke iza njih. Nikad se nisam obreo u takvoj tami. Zgubio sam osjećaj za orijentaciju, nisam znao gdje je gore, a gdje dole. Stežući još snažnije djevojkinu ruku, očajnički sam se trudio da održim korak s njom. Ona je bez ikakvog napora klizila kroz tu crnu prazninu, mjesto toliko mračno da mi je pritiskalo samu dušu. Iznenada, svuda oko nas začuo sam lepet krila. Tama se uzburkala i potom pretvorila u jato čvoraka. U velikom metežu mnoštvo ptica se raspršilo otkrivajući divan pejzaž. Našao sam se na zelenom brdu oko kojeg se prostirala predivna zemlja obasjana suncem. Stajao sam zapanjen dok mi se niz obraz slivala suza. Brda su se pružala u beskraj. Bilo je tamo dolina, šuma, slapovitih potoka i krivudavih rijeka koje su se širile od podnožja brda na kojem sam se našao. Magleni, plavičasti zid veličanstvenih planina blago je svjetlucao na obzorju. Zrak je bio čist, oštar i mirisan, pun svih onih zvukova, pjesme ptica, zujanja insekata, tekuće vode i blagog lahora u krošnjama. Zvukova koji liječe i bodre duh. Sve je to izgledalo neiskvareno, idilično i praiskonsko. Dobrodošao u zemlju divova, rekla je djevojka. Njen glas, premda i dalje prijateljski, sada je bio robusniji i nekako se činilo da dolazi sa veće visine. Podigao sam pogled, zapanjen. Djevojka je bila ogromna, mnogo krupnija nego najveće drvo koje sam ikad vidio. Knjiga 1. Zemlja divova. Div šaman. Poslije dugog hoda, koji je za mene očigledno bio duži nego za dugonogu div djevojku, stigli smo do obronaka jednog povećeg brda. Utabana staza blago se svijala oko njegove osnove i vodila do velikog ulaza od grubo isklesanih kamenih blokova. Dok smo prilazili, jedan div sa rogatim kalpakom na glavi izašao je da nas dočeka. Pozdravio je div djevojku blagim klimanjem glave, nakon čega se ona udaljila. Nadnesen nadamnom, div me je pažljivo promatrao i potom sa prijatnim osmijehom progovorio. Dobrodošao, prijatelju. Nadam se da te putovanje nije previše umorilo, jer je ova zemlja velika, bez poplaćanih drumova i jedino prijevozno sredstvo su ti vlastite noge. Okrenuvši mi leđa, dodao je. Slijedi me, molit ću lijepo. Div se lako peo uz brdo, dok sam se ja mučio iza njega po strmim, klizavim padinama. Po dolasku na vrh brda prišli smo velikom spomeniku koji se sastojao od mnogo stijena postavljenih u središte široke visoravni. Ogromni megaliti koji su izgledali drevno i na kojima je zub vremena ostavio očiglednog traga, bili su postavljeni u 3 savršena koncentrična kruga. Dok sam se pripremao da sjednem na jednu od manjih stijena poredanih oko četvrtastog kamenog stola, ugledao sam div djevojku među brdima daleko. Mahnula nam je i ja sam joj odpozdravio mahanjem. Veoma šarmantna djevojka, kazao sam.
O da, ona ti je uvijek takva, odgovorio je džin. Ta se rodila sa osmijehom na licu. Znači, dobro je poznaješ. Naravno, kako ne bih poznavao rođenu kći? O, nisam znao da si joj otac, odgovorio sam. Nije važno, rekao je div, izvadivši lulu iz džepa. Pripalio ju je i počeo da pučka. Siguran sam da te u ovom trenutku zbunjuje još mnogo toga, dodao je, izbacivši iz usta nekoliko kolutova od dima. Da, zaista, imam izvjesnih pitanja. Ponajprije, da li ja sve ovo samo sanjam? I da i ne. Da, zato što ti je tijelo i dalje u tvom svijetu, leži na tvom krevetu. Ne, zato što si duhom tu, pa si stoga istovremeno i ovdje prisutan. Važno je da znaš kako ovaj svijet nije nikakva iluzija. Sasvim je stvaran, baš kao i onaj svijet iz kojeg dolaziš. Ali ja i dalje imam tijelo. Pogledao sam zbunjeno u svoje noge i shvatio da sam u pidžami. Sigurno sam pocrvenio pošto se divo smijehnuo. Ko si ti, ako smijem da upitam? Mogao bi da me zoveš šamanom, odgovorio je on. Zovu me div šaman. Zadatak mi je da čuvam drevna znanja i povijest divova od zaborava. Ujedno sam odgovoran i za obavljanje ceremonija za vrijeme okupljanja divova, kao i za to da pomažemo oboljelima. Divovi kojima je potrebna pomoć ili savjet mogu mi se obratiti u svakom trenutku. Da li ti često dolaze posjetioci? Ne često, odgovorio je div šaman. Znaš, mi divovi smo veoma samostalna bića, više volimo da živimo sami. Uglavnom gledamo svoja posla i ne miješamo se u privatne stvari drugih divova bez dobrog razloga. Međutim, to ne znači da su svi divovi egocentrični ili ravnodušni. Naravno, među nama ima i onih koji su sebični i odbijaju da pruže ruku i pomognu čak i kad se to od njih zatraži. Ali u svakom žitu ima i kukolja, što se kaže. Uopće govoreći, uprkos našem često smrtnutom izgledu, divovi su većinom prijateljski nastrojeni i suosjećajni te rado pomažu svojima u nevolji. Ali poslije svega mi volimo da se raziđemo i tumaramo ovim ogromnim svijetom sasvim sami. Jednostavno smo takvi. Koliko se često divovi susreću? Upitao sam. O, veoma često. Mnogi pripadaju raznim klubovima i redovno se sastaju. Imamo i veliko godišnje okupljanje na kojem divovi sa svih strana svijeta u dužem vremenskom periodu provode vrijeme zajedno. Ali kasnije ćemo više o tome. Da li su divovi podložni bolestima? Divovi su veoma otporni i ne razboljevaju se lako. Mi smo većinom bezbrižni i malo toga nas može natjerati da se uznemirimo ili utonemo u sumorne misli. U stvari, nama divovima ne treba mnogo da bismo bili sretni. Ogromna prostranstva, zelena brda, krševite planine i naša sloboda. To je sve što divu treba da bi se osjećao dobro. Ali imaj na umu to da ovaj svijet nije savršen. Uvijek ima onih sa problemima ili onih koji zapadnu u nekakve nevolje, naročito divovi koji imaju posla sa ljudima. Kad smo već ko ljudi, žive li oni u ovom svijetu? Ne. Trenutno si ti jedini od svog soja u svijetu divova, objasnio je div šaman. Prije mnogo godina jedan drugi čovjek došao je u naš svijet. Bio je to učenjak i alkemičar po imenu Clovis Septimus. Mudar i izuzetno obrazovan, on je otkrio da svijet divova postoji i isto tako pronašao način da u njega uđe. Bio je to čovjek dobrog srca i mi smo mu dozvolili da neko vrijeme boravi ovdje sa nama. Pošto je bio veoma širokih shvaćanja, stari alkemičar se nije tvrdoglavo držao vlastitih uvjerenja.
već je umjesto toga rado težio tome da prihvati novo mišljenje ukoliko bi se ono pokazalo superiornijim ili prikladnijim za date okolnosti. Dopadala mi se ta osobina u njegovom karakteru, pa sam ga pozvao da nas ponovno posjeti. Kada se on konačno vratio, donio je praznu knjigu kako bi u njoj zabilježio svoja zapažanja o divovima i njihovim običajima. Za vrijeme tog drugog boravka srce Clovisa Septimusa prestalo je da kuca u njegovom svijetu i tijelo mu je umrlo. Njegov duh još neko vrijeme ostao je sa nama, a onda je i on napustio naš svijet. Kuda je otišao? Hoću reći, nije mogao da se vrati u svoje mrtvo tijelo. To ne znamo. Mi vjerujemo da se njegov duh sjedinio sa velikim nepoznatim, što se dešava sa svim živim bićima kada umru. Mi divovi znamo neke stvari, neke ne znamo ili ne želimo da znamo, dok ima i onih koje ne možemo da saznamo, pa se zato ni ne trudimo da ih učimo. Kako netko može doći u ovaj svijet? Postoji nevidljiva barijera koja razdvaja svijet ljudi od ovoga. Mi je nazivamo nevidljivom zavjesom ili velikom barijerom. Rijetko su ljudska bića bila u stanju da prodru naš svijet i to uvijek u duhovnom obličju. S druge strane, mi divovi možemo da ulazimo i izlazimo kako nam se hoće. Ali danas se tek rijetki među nama zapute u svijet ljudi. Što bih ja trebao ovdje da radim, upitao sam. Ponajprije razgovarat ćemo. Poslije toga poći ćemo u dugu šetnju i razgovarati još malo. Onda ćeš dobiti knjigu za proučavanje. Potom ćeš morati da kreneš na put i konačno ćeš se vratiti u svoj svijet kako bi počeo sa radom na svojoj novoj knjizi. Kako bih počeo sa radom na svojoj novoj knjizi? Kakvoj novoj knjizi? Pripremit ćeš knjigu o džinovima i u njoj razotkriti neke davno zaboravljene istine o nama. Završit ćeš ono što stari alkemičar nije mogao. Baš zanimljivo, pomislio sam. U prošlosti sam često crtao divove, uglavnom iz vlastite razonode, ali nije mi nikada palo na pamet da napišem knjigu o njima. Sada, prvi put od kad sam upoznao ovog krupnog momka, počeo sam podrobnije da ga gledam. Bio je, van svake sumnje, zadivljujuće stasit, kao i svi divovi. Ali bilo je nečeg grotesknog u vezi sa njim. Ako smijem da kažem, izgledaš upravo onako kako sam zamišljao diva. To što misliš da vidiš, možda se i ne poklapa sasvim sa mojim pravim izgledom. Ti projiciraš sopstvene zamisli i očekivanja, pa me stoga vidiš onako kako bi volio da izgledam. U stvarnosti ja izgledam malo drugačije. Kako to misliš? Kako možeš biti drugačiji od onoga što vidim svojim očima? Zar nešto sa mnom nije u redu? O ne, s tobom je sve u redu. Jednostavno imaš moćnu maštu. Najzad, to jeste jedna od tvojih najboljih umjetničkih osobina. Ali tvoja potreba da fantaziraš mogla bi te također navesti da previše romantično gledaš na svijet oko sebe, a to nije obavezno dobro, kao što i sam znaš. Zar mi ti to govoriš da ne bi trebao da se uzdam u ono što sada vidim? Rekao sam, pomalo juzrujan. Ne brini, sve je kao što treba da bude, odgovorio je div u pokušaju da me umiri. Tebe tvoj štiti od onoga što je novo i neočekivano, tako da imaš dovoljno vremena da se prilagodiš stvarnosti ovoga svijeta. Sve će ti se razotkriti u svoje vrijeme, momče moj, i to na način koji možeš da prihvatiš. Razumijet ćeš to kasnije, kad ti se jednom opažanje promijeni, a ono će se itekako promijeniti, vjeruj mi. Ali znači li to onda da su moji stari crteži divova svi odreda pogrešni? Nisu svi tvoji stari crteži divova pogrešni, nekoliko čak prilično vjerno dočarava naš stvaran lik, ili makar to kako izgleda, to kako neki od nas izgledaju. Mi divovi smo izgledom i karakterom jednako raznovrsni kao i vi, ljudi. Problem je u tome što nas vi definirate samo po nekoliko općih karakteristika.
onih koje najbolje odgovaraju vašim predrasudama i pretpostavljate to da su te osobine tipične za sve divove. To je pogrešno. Da, tako je. Moram da kažem, nimalo ne zvučiš kao neki glupi džin. Da, glupi div, oprosti mi. Vidiš, opažanje ti se već mijenja, ali ja moram da priznam to da nisu svi divovi pametni. Neki zaista zaslužuju da ih nazivaš glupanima. Kako su divovi došli u ovaj svijet? Upitao sam. Da bih ti odgovorio na to pitanje, moram ti pričati o povijesti divova. U drevno doba, kada su sjećanja na vjenčanje majke zemlje i Uranosa, oca neba, sklapanje zajednice iz koje su nastala sva živa bića, još bila živa i kada su pjesme o tom veličanstvenom događaju odjekivale planinama, razna stvorenja hodala su svjetskim šarom i mnoga od njih sada su izumrla i odavno zaboravljena. Rasa koja se izdvajala snagom i slavom bila je rasa prvorođenih giganata, predaka svih današnjih divova. U tim ranim danima divovi su bili ogromni, moćni i veoma gordi. Kako su eoni prolazili, njihova oholost sve je više narasla da bi im na kraju pomračila misli i posadila u srcima sjeme pohlepe i pohote za vlašću. Bili su uvjereni da divovi, a ne bogovi, treba da vladaju svijetom, pa su odlučili da napadnu. Bacajući ogromne stijene i džinovske baklje, zapalili su nebesa. Tako je započeo rat između bogova i džinova. Ali džinovi su precijenili svoju snagu i bogovi su ih na kraju porazili. Mnogi su pali u borbi, dok su ostali pobjegli u duboke pukotine i šupljine pod planinama, nestavši na duže vrijeme sa lica svijeta. Poslije mnogo godina provedenih u sumornom skrovištu, divovi su otkrili postojanje nepoznate zemlje. Ta zelena i bujna zemlja bila je skrivena iza nevidljive barijere, toliko dugo da su čak i bogovi zaboravili na nju. Ali nisu se svi divovi usudili da napuste relativno bezbedna podzemna skrovišta i umjesto toga odlučili su da ostanu tamo. Oni koji su se preselili u novu zemlju pronašli su sigurno utočište koje im je omogućilo da ponovno slobodno hodaju po svjetlu sunca. Ovo se naziva prvim egzodusom divova. Vremenom, bogovi su divovima oprostili izdaju i dozvolili im da se vrate na površinu svijeta. Do tada su se izgled i karakter divova veoma promijenili. Smanjili su se, a mnogi među njima poružnjeli su i postali turobni, izgubivši dosta svoje ranije moći i slave. Pošto su više ličili na puke sjenke onoga što su nekada bili, više nisu predstavljali nikakvu prijetnju po bogove. Kasnije, mnogi od njih otišli su da žive u zemlju iza nevidljive zavjese, započevši drugi egzodus divova. Ali neki divovi su i dalje bili obuzeti podozrenjem i mržnjom i odbacivali su praštanje bogova kao izdajničke laži. Ostali su u podzemlju i na kraju se preobrazili u zlobna čudovišta. U vremenima koja su uslijedila, ta bijedna bića često su izlazila iz mračnih, prljavih jazbina kako bi terorizirali svijet iznad sebe. Pa izgleda da u vašem divovskom žitu ima poprilično kukolja, rekao sam, donekle sarkastično. Fuj, njih više nema, odgovorio je div sa gađenjem. Otjerani iz svojih brloga, progonjeni i ubijani, ovog puta to nisu radili bogovi, već sami divovi i druga stvorenja. Na kraju su dočekali to da ih isrijebi tvoja sorta. Poslije pada divova, zemljom su postepeno zavladali ljudi. U mom svijetu više nema divova. Kako je do toga došlo? Upitao sam. Kada je divovima bilo dozvoljeno da napuste svoje podzemno skrovište, ljudska bića već su počela da stupaju na svjetsku pozornicu, odgovorio je div.
Često, uz velikodušnu podršku bogova, njihov razvoj na kraju je prevazišao stepen razvoja divova. Ali odnos između divova i ljudi uvijek je bio kompliciran. Periode relativnog mira i sklada često su podrivali licemjerje i netrpeljivost. Tek pošto je čovjek postigao pravi tehnološki razvoj, divovi su se zabrinuli. Kako su se ljudske civilizacije dizale i rušile u procesu često praćenom nasiljem i tlačenjem i kako su vaša ratna oružja postajala sve prefinjenija, sve više divova tragalo je za skloništem u svijetu iza nevidljive zavjese. Iako su se mnogi često vraćali u svom zavičaju, uslijed radoznalosti i nostalgije, sve se u svijetu ljudi promijenilo brzo i dramatično. Kada je konačno otpočela vaša takozvana industrijska revolucija, zagadivši zrak, otrovavši vodu i uništivši zemlju, čak su i najljubopitljiviji među divovima prestali da dolaze u svijet ljudi. Div šaman je začutao, duboko pognuo glavu i ostao u tom položaju, dok su mu se usne blago pomerale, kao u njemoj molitvi. Donekle uzruja njegovom ozbiljnom optužbom, odgovorio sam. Dakle, ukratko, razvoj čovječanstva i promjene koje su iz njega proistekle otjerali su divove iz našeg svijeta. Pa, zar ne znaš da je jedina stalna stvar u životu promjena? Ako to ne prihvatiš, neće te više biti. Naravno da znam to, odgovorio je div mirno. Ali nisu nas otjerali samo vaš razvoj i naknadne promjene. Bio je to smjer kojim se vaš razvoj kretao i vrsta promjena koje je on donosio svijetu. Pa izgleda da je to bilo neizbježno, s obzirom na okolnosti, napomenuo sam. Naprosto nije bilo suđeno da bude drugačije. O ne, prijatelju dragi, griješiš kada to kažeš. Mnogo različitih puteva vodi do jednog istog odredišta. Čovječanstvo je odabralo i krenulo svojim putem u skladu sa tim. Možda si u pravu. Ja svakako nisam zadovoljan nekim promjenama koje nam je taj razvoj donio, ali što tu može da se uradi? Upravo je to razlog za tvoj dolazak ovamo, da sam to ustanoviš. Vrlo zanimljivo, odgovorio sam zamišljeno. Opet, spomenuo si i druga drevna bića. Žive li i druge rase sa divovima u ovom svijetu? Naravno, ovdje žive raznorazne životinje. Ako se izuzme nekoliko vrsta jedinstvenih za ovaj svijet, ostale, premda često mnogo krupnije, veoma su slične onima koje se mogu naći u tvom svijetu. Što se tiče drugih rasa, tu su ogri, kao i mali ljudi koji sebe nazivaju kepecima. Kepeci su relativno novi u ovom svijetu jer su tek nedavno pristigli. S druge strane, ogri su već bili ovdje kad su prispjeli prvi divovi. Ogri su drevna i prilično primitivna rasa sa kojom su isprva naši preci živjeli u miru i skladu. Kasnije, iz nekog davno zaboravljenog razloga, izbila su neprijateljstva između divova i ogara, što je na kraju dovelo do rata. Premda žestoki i veoma brojni u to doba, ogri su bili mnogo manji od prvih divova i nisu mogli da se mjere sa kolosima prekaljenim u borbama. Na kraju su bili poraženi i izgubili su dobar dio svoje nekadašnje teritorije. Poslije rata, preostali ogri su se povukli duboko u veliku šumu. Oni i dalje žive u njenim mračnim sjenkama i obično ne zalaze izvan svoje teritorije. Rijetko kada čujemo bilo što o njima, jer nijedan razboriti div ne ulazi u dublje oblasti velike šume. Naša su široka prostranstva, zelena brda i krševite planine, dok su mračne šume kraljevstvo ogara. A što je sa kepecima? Upitao sam. Mali ljudi, objasnio je div šaman. Nastanjuju spoljne rubove velike šume, gdje je drveće niže i ostavlja mjesta za dosta svjetla na šumskom tlu. Pošto su mali i malobrojni, kepeci nisu nikakva prijetnja za divove, pa ih zato nitko ne dira. Bez obzira na to,
Oni umiju da budu izdržljivi ratnici i poznati su po svom znanju i vještini kovanja čelika koje čuvaju kao tajnu. Kad mu nešto zaprijeti, kepec može da postane veoma agresivan i umije da izazove dosta nevolja. O tome svjedoče priče o neodgovornom ponašanju nekih nesmotrenih divova. Znaš, neki divovi su zaista glupi i uporno žele da koriste svoju veličinu i snagu kako bi činili što im je volja. Oni uživaju da zbijaju grube šale nad manjim i slabijim stvorenjima poput kepeca. Ali nekoliko takvih divova već je platilo cijenu za svoju oholost i glupost. Njih su kepeci tiho preklali u snu. Ima li još nekih izuzetnih stanovnika zemlje divova? Upitao sam. Da, tu je još netko ko se svakako valja spomenuti. Posrijedi je neuhvatljivo i divovima slično stvorenje koje nazivamo zlatni. Svi žitelji ovog svijeta ga se plaše. Gdje on živi i zašto ga se plašite? Upitao sam. Posred velike šume nalazi se tamno jezero sa otokom u središtu. Na tom otoku je pećina iz koje izbija zlatna svjetlost. Ta pećina je prebivalište zlatnoga. Poslije kratke stanke div nastavi. Premda nikada nije zabilježeno da je to stvorenje ikome naudilo, mnogi smatraju da imaju dobre razloge da se plaše. Neki divovi vjeruju da zlatni može da te odere za tren oka i onda te ostavi da umiraš od bola u agoniji. S druge strane, ogri tvrde da zlatna svjetlost iz pećine može da ti sprži oči ili da te nagna da vidiš najstrašnije slike i otjera te u ludilo. Kepeci kažu da je on ružni demon koji voli smrad trulog mesa i zato nosi mrtva tijela nataknuta na strašne kljove. Međutim, ja ga zamišljam drugačije i odbacujem te priče kao puko praznovjerje. Da li ga je itko ikada vidio? Ne poznajem nikoga koga je zaista ugledao. Ali znam da je priča o zlatnome postojala još i prije nego što su divovi došli u ovu zemlju. Našim precima su je prenijeli ogri koji tvrde da su je čuli od drveća i vjetra pošto su se nastanili u ovome svijetu. Kasnije, neki od njih su tvrdili da su vidjeli njegovu zlatnu pećinu duboko u velikoj šumi. Izgleda da je ta priča oduvijek bila prisutna, to je velika tajna ove zemlje. Ako ga nitko nije vidio, kako znaš da on zaista postoji? Znam da postoji zato što mi je to rekao, odgovori div. Ponekad čujem njegov glas u svojoj glavi. Jesi li ikada pomislio da odeš tamo i sam se uvjeriš, upitah. Zar ne želiš da ga upoznaš? O ne, odgovori džin. Ja ne mogu da ga upoznam. Jesi li pokušao? Ne. Kako onda možeš da budeš siguran u to da ne možeš nešto da saznaš ako ni ne pokušaš? Div šaman razmisli načas, pa reče. Vidiš, ovo je jedna od onih stvari koje jednostavno ne mogu da znam, pa se zato ne trudim niti pokušavam. Nije na meni da pronađem zlatnoga. Nemam ni najmanju želju da ga potražim. Savršeno sam sretan zbog činjenice što znam da je on tamo. Nema potrebe da znam više. Sa svim sam cjeloviti ovako. Da li to razumiješ? Ne, odgovorih uzbuđeno. Kako mogu ovo da prihvatim kad postoji toliko stvari u životu koje mogu da saznam, želim da saznam, trebalo bi da saznam, moram da saznam? Da, dragi moj, reče div sa osmijehom. Upravo si otkrio jednu od najvećih razlika između ljudi i divova. Izgleda da je tako, rekoh, donekle razočaran. Kako god bilo, ti tvrdiš da ti se zlatni obraća. U vezi sa čim? Obraća mi se tihim i jasnim glasom i kad god ga čujem, on pita za tebe. Za mene? Upitah ja, zapanjen. Da, za tebe. Vjerujem da želi da ti odeš i pronađeš ga. Gospode Bože, pa zašto ja? Ne znam točno zašto, ali nekako osjećam da će ti se svrha tvog putovanja otkriti tek pošto njega pronađeš. Div šaman ustade i nastavi. Što kažeš na to da
sada malo prošetamo. Hoću da ti pokažem našu zemlju i neke od njenih stanovnika. Možeš da mi sjediš na ramenima ako želiš. Tebi će tako biti lakše, a i brže ćemo putovati. To bi bilo sjajno, rekoh ja i uzverah mu se na leđa. Pošto sam pronašao udobno mjesto iza divovog vrata, zgrabio sam njegov krzneni okovratnik i viknuo: Spreman sam! Dobro, krećemo, reče div šaman i poče da hoda. Vožnja je bila iznenađujuće udobna i opuštena. Div je koračao lagodno, pjevušeći neku melodiju, dok sam ja uživao u okolini sa svog visokog mjesta na njegovim ramenima. Pošto smo prošli poljima, prešli preko rijeka i uzverali se uz brda, naišli smo na diva koji je sjedio na velikoj stijeni i uživao u svojoj luli. Glava lule bila je napravljena od ljudske lubanje. On pozdravi diva šamana sa prijateljskim osmijehom, ali u mene pogleda prilično smrknuto. Progutah veliku knedlu i još jače stegnuh divov krzneni okovratnik. Div šaman osjeti moj strah i reče: Ne brini, sa mnom si potpuno bezbedan. Jesi li vidio njegovu lulu? Upitah. Da, vidio sam, odgovorio on. Znaš, ima divova koji nikada nisu oprostili ljudima i još su ljuti zato što su bili primorani da napuste rodnu grudu. Pošto su se nastanili u ovoj zemlji, mnogi od tih divova iznova su se vraćali u potrazi za osvetom. Bili su veoma surovi prema ljudima i izazivali su mnogo štete i razaranja. Neki su iz svojih pohara vraćali sa trofejima, upravo si vidio jedan od njih. Ali kazao si mi da su divovi, sa izuzetkom tu i tamo nekog kukolja, dobrostivi, a prvi div na koga smo naišli mrzi ljude, a možda ih čak i jede. Kao što rekoh, odnos između divova i ljudi uvijek je bio veoma kompliciran. Većina divova dobrostiva je međusobno, ali mnogi baš i ne vole ljude. Na svu sreću, sve je manje divova obuzetih mržnjom. Kao što kažu, vrijeme liječi sve rane. Nisu svi džinovi koji su dolazili u posjetu tvom svijetu imali loše namjere. Postoje oni koji su tamo išli da potraže zabavu. Drugi su odlazili u svijet ljudi u potrazi za stvarima koje nisu mogli da pronađu ovdje. Na primjer, neki divovi vole takmičenja sa borbenim bikovima. Ali pošto su bikovi koji žive u našem svijetu preveliki, te stoga nepodesni za tu igru, divovi su morali da ih donose iz tvog svijeta. Svejedno, još ima mnogo njih među nama koji više ne mare za prošlost i ne zanimaju se za svijet ljudi. Div šaman je nastavio da hoda i prevaljuje milje i milje brdovitih predjela dugim, sporim koracima. Nepregledna zemlja bila je okupana toplim suncem, dok je puhao blagi, osvježavajući lahor. Poslije izvjesnog vremena prošli smo kraj još 2 diva, a obojica su mi izgledali neobično poznati. Kazali su dobar dan i nastavili svojim putem. Konačno smo stali da bismo jeli na padini brda, na ivici dražesne šume. Dotok kristalno čiste vode tekao je u slapovima nizbrdo i preko kamenja i stijena prekrivenih mahovinom. Div je izvadio vreću sa velikim parčetom kruha i malo sira iz jakne, ponudivši mi to. Da li si gladan? Da, jesam, hvala ti, kazao sam i uzeo mu hranu iz ruke. Ogladnio sam od ove duge šetnje i svježeg zraka. Zar ti nećeš da jedeš? O ne, odgovorio on. Mi divovi veoma sporo varimo i ne moramo često da se hranimo. Mi ne živimo da bismo jeli, već je bolje reći kako jedemo da bismo živjeli i hranu uzimamo samo kad smo gladni. Prosječan div jede samo jednom nedjeljno. Ili ponekad čak jednom u svake 2 nedjelje, kao ljeti kad je vrijeme toplo. Dok smo sjedili i razgovarali, jedan div sa 2 veličanstvena roga prošao je u daljini. Činilo se da žuri i da nas nije vidio.
Zašto onaj tamo ima toliko velike rogove na glavi? Upitao sam. On pripada rogatoj vrsti divova, objasni div šaman. Rečeno je da su prvorođeni divovi bili veoma nalik ljudima, bez rogova na glavi i kljova u ustima. Kao što rekoh, poslije njihovog poraza u ratu protiv bogova, preostali divovi povukli su se u mračne hodnike pod planinama, gdje su stupili u dodir sa drugim drevnim stvorenjima i potom se pomiješali sa njima. To ukrštanje dovelo je do potomstva koje se često odlikuje velikim rogovima i dugim kljovama. Ta nova vrsta divova opet se ukrstila sa onim normalnog izgleda, pa su vremenom rogovi i kljove postali uobičajena stvar. Ali na mnoge divove te promjene nisu utjecale i zadržali su svoj prvobitni izgled. Dok je div šaman govorio, još divova pomaljalo se iza brda i hodalo istim smjerom kao i rogati div. I oni su na glavi imali velike rogove, a jednome je čak iz vilice štrčalo par kljova. I ona dvojica žure, primijetio sam. Da ne idu oni to na neku vrstu okupljanja? Da, u pravu si, reče div šaman. Divovi sa rogovima i kljovama obično su veoma ponosni na te svoje osobine i čak su stvorili udruženje koje se sasvim prikladno zove Rog i kljova. Oni se često sastaju kako bi slavili svoju različitost i ispoljili zahvalnost. Ispoljili zahvalnost majci prirodi zbog raznovrsnosti i bogatstva životnih formi. Ali vremenom, prvobitna zamisao koja je stajala iza tog udruženja promijenila se. Neki divovi su se izmetnuli u snobove i počeli šapuriti svojim rogovima kao nekim statusnim simbolom. Oni su zastupali stanovište, što veći rogovi, to bolji div, i diskriminirali one koji imaju kljove, ali ne i rogove. U reakciji na to, divovi sa kljovama osnovali su frakciju u udruženju po imenu Krivi zub. Pravi zubi bili su nepoželjni u njihovom klubu. Da bi neko postao član, morao je da ima jednu kljovu, najbolje dvije ili makar jedan krivi zub određene veličine. Pošto su se osjećali manje vrijedno od kolega, rogatih divova, članovi kluba Krivi zub bili su posticani da svoj nedostatak rogova nadoknade izrastanjem veoma dugih kljova i krivih zuba. Vremenom ta moda se raširila i izvan samog kluba, pa je postala kulturološka stvar i nadahnula mnoge druge divove da puste dugačke zube. Pošto sam dovršio ručak, popao sam se ponovno divu na ramena, pa smo nastavili sa putovanjem. Ima li još klubova vrijednih spomena? Upitao sam. O, da. Jedan od najpoznatijih klubova je klub divova ratnika, odgovorio je div. Cilj te organizacije je da sačuva sjećanje na našu herojsku prošlost, vrijeme kada su divovi bili veoma veliki ratnici. Rat protiv ogara završio se odavno i od tada u ovoj zemlji nije bilo potrebe za ratnicima. Svejedno, članovi ovoga veoma poštovanog kluba i dalje slave čuvene bitke vođene protiv bogova i ogara, tako što ih ponovno izvode za vrijeme našeg velikog okupljanja. Najhrabriji među divovima ratnicima ulazili su u svijet ljudi u potrezi za pustolovinama, kao i da bi dokazali svoje borbene vještine. Krajnje ponosni i vrlo takmičarski nastrojeni, razdražljivi po prirodi, divovi ratnici mogu lako ponovo da pribjegnu nasilju u slučaju da budu uvrijeđeni ili izazvani. Postoje izvještaje o njihovim skupovima koji su se okončali borbama između članova kluba. Postoji i ogranak kluba divova ratnika koji se ne upušta u njihove uobičajene aktivnosti. Ti ratnici smatraju se elitnim borcima i svi ih izuzetno cijene. Njihov prestiž je uglavnom izveden iz plemenite funkcije koju obavljaju, a to je zaštita Frejduninog voćnjaka, potudi i njihovo ime, stražari Frejduninog voćnjaka. A što je to Frejdunin voćnjak? Upitao sam.
Prometej, titan koji je čovječanstvu podario vatru, bio je ujedno i onaj koji je divovima rekao za postojanje ove skrivene zemlje, objasnio je div šaman. Tako što je divovima dao moć i znanje potrebno da prodru kroz nevidljivu zavjesu, on je našim precima pomogao da izbjegnu gnjev bogova i spasio rasu divova od uništenja. Sad, dok je rat između bogova i divova i dalje bjesnio, div žena po imenu Frejduna iskrala se u carstvo bogova i ukrala nekoliko jabuka sa čarobnog drveta koje je bogovima davalo besmrtnost. Ona je jabuke donijela u zemlju divova i u potajici posadila sjeme. Iz tog sjemena izraslo je nekoliko ogromnih stabala jabuke i to će se kasnije zvati Frejdunin voćnjak. Div žena starala se o drveću i zrelo voće dijelila po cijeloj zemlji tako da je svaki div mogao da ga jede. Poslije Frejdunine smrti, druga div žena preuzela je brigu nad voćnjakom i čak zasadila nova stabla. Od tih drevnih vremena dužnost njegovanja voćnjaka prelazila je sa jedne generacije div žena na drugu. Ta tradicija nastavlja se i danas. Frejdunin voćnjak smatra se svetilištem među divovima i stoga ga neprestano čuvaju stražari Frejduninog voćnjaka. Kao što svatko zna, mi divovi nismo besmrtni. U stvari, povremeno se razbolimo i čak umremo od bolesti. Ali većina nas poživi veoma, veoma dugo. Jedan 700-godišnji div smatra se još mladim momkom. Vjeruje se čak i danas da naša dugovječnost potiče od jedenja jabuka iz Frejduninog voćnjaka. Postoje li neki slavni divovi ili neki veliki heroji među divovima koje drugi divovi slave ili čak obožavaju? Upitao sam. Da, postoji moćni Svjetogor, odgovori div šaman. On je drevni div kolosalnog stasa koji obitava u svetim planinama. Mnogi ga smatraju posljednjim od prvorođenih divova. Iako je neuhvatljiv, vjeruje se da su njegova povremena pojavljivanja uvijek u vezi sa vremenima velike potrebe i opasnosti, te tako označavaju početak boljih dana ili veliku promjenu u svijetu. Kao direktan potomak majke zemlje, Svjetogor je njen odani sluga koji štiti planine i spreman je da ispuni njene želje. Prevazilazeći vrijeme i prostor, on može da spava u dugim periodima i da se na kraju probudi onda kada zatreba majci. Još je bilo rano poslijepodne i sunce je jarko sijalo na nebu bez oblaka. Peli smo se uz veliko brdo kad sam začuo klicanje i smijeh u daljini. Dok smo se primicali hrbatu brda, pred nama se otvorila dolina. Protezala se dokle god je oko moglo da vidi, sve dok nije dosegla magličaste planine na obzorju. Prekrivena zelenom travom i sa raštrkanim šumarcima, dolina je bila puna divova koji su se bavili različitim aktivnostima. Nekoliko promatrača, među kojima i div ogromne veličine, stajalo je na brdu i gledalo, zabavljajući se dolje u dolinu. Što se to ovdje dešava? Upitao sam div šamana. Sljedećeg mjeseca ovdje će biti održano naše godišnje okupljanje, odgovorio je on. Taj veliki skup je najvažniji događaj godine i traje čitavih mjesec dana. Divovi putuju sa svih strana kako bi učestvovali u njemu. Najvažniji i najvoljeniji dio okupljanja čine sportske aktivnosti. Divovi često stižu nedjeljama prije zvaničnog otvaranja skupa kako bi trenirali i pripremali se za takmičenje. Sišli smo nizbrdo i krenuli polako kroz dolinu promatrajući divove koji su vježbali. Oni su bili zaokupljeni svojim aktivnostima i nisu obraćali mnogo pažnje na nas. Nekoliko ih je pozdravilo div šamana sa poštovanjem i onda nastavilo sa svojim treningom. Zamolio sam ga da mi objasni osnovna pravila nekih takmičenja u kojima će divovi učestvovati. Ovdje se održava slavna trka oko doline.
Pravila ovog takmičenja su veoma jednostavna. Takmičari moraju optrčati po 10 krugova oko doline. Svaki krug je dug 100 milja. Držanje drveta na leđima, najteže od svih takmičenja, najpopularnije je i najcijenjenije među divovima. U bacanju koplja, tehnika bacanja jednako je važna kao i udaljenost. Međutim, ukoliko takmičari hitnu svoja koplja podjednako daleko, pobjednik će biti onaj čija je oprema privlačnija. Snaga i izdržljivost su možda najvrijednije osobine jednog diva. Međutim, ima i onih koji veoma drže do lijepog izgleda. Naravno, poimanje ljepoteza diva je drugačije od vašeg. Za razliku od svijeta ljudi, gdje su proporcije lica i figure ključne za definiranje nečije ljepote, u svijetu divova daleko važniju ulogu igraju karakter i sve forme izražavanja ličnosti. Prošli smo kraj litice sa velikom rupom u podnožju i stupili u otvor, privučeni smijehom i klicanjem iznutra. Interijer je bio prostran i podsjećao je na pub sa drvenim zidovima i tavanicom, a u uglu je stajao ogroman kamin. Nasred prostorije grupa divova promatrala je borbu dva bika. Neki od njih su pušili duge lule, dok je jedna stara div žena služila piće uzbuđenim gledaocima. Ako se izuzme tvoja kći, ovo je prva div žena koju sam vidio od kad sam došao u ovaj svijet, primijetio sam. Gdje su ostali ženski divovi? Nažalost, u našem svijetu nije ostalo mnogo div žena, reče div šaman. Vremenom, mnoge od njih su prerano umrle zato što im je život izgubio svrhu, a to je da imaju porodicu i staraju se o mužu i djeci. Div šaman pogleda s tugom u div ženu i onda reče: vidiš, sa muškim divovima ti je nevolja u tome što oni više vole da žive sami, kao što sam već spomenuo. Zamisao o braku i svim odgovornostima koje on podrazumijeva nije im na listi prioriteta. Osim toga, divovi žive veoma dugo, a pošto populacija ne opada, ne postoji prijeka potreba za potomstvom. Ali što je sa potrebom za ljubavlju i nježnošću, kao i sa nekim drugim osnovnim potrebama, ako znaš što hoću da kažem? Nemoj pogrešno da me shvatiš. Mnogi muški divovi uživaju u društvu svojih partnerki, ali kad obave posao, odlaze svojim putem, prekinuo sam ga ja. Baš tako, odgovori div sa osmijehom. Divovi vole svoju slobodu i čini se da je mnogima to sasvim dovoljno. Divovi koji se zaljube obično se ponašaju sasvim blesavo i ispadaju smiješni. To ponižavajuće ponašanje obeshrabruje ostale divove da krenu njihovim stopama. Što se tiče ostalih osnovnih potreba, a tu pretpostavljam da misliš na seksualne aktivnosti, pa izgleda da mnogi džinovi mogu da žive i bez toga. Ima onih koji tragaju za seksualnim zadovoljenjem i željni su da nađu partnerku, ali izbor podobne div žene veoma je ograničen. One privlačnije pogotovo su rijetke, pa onda ti divovi pokušavaju drugdje da zadovolje svoje potrebe. Većina ih odlazi u svijet ljudi u potrazi za lijepim djevojkama. Naravno, to je krajnje glupo iz očiglednih razloga, prije svega zbog razlike u veličini. Divovi koji ne mogu da odole čarima lijepih žena, s druge strane nevidljive zavjese, često se uvale u velike nevolje. Neki divovi postanu robovi svojih družbenica, drugi bivaju prebijeni i teško povrijeđeni. Oni sa najmanje sreće nikad se ne vrate kući iz potrage za ljubavlju. Kako div žene reagiraju na tu ravnodušnost kod svojih muških parnjaka, upitao sam. Div žene reagiraju različito, odgovorio je div šaman. Neke slijede primjer muških divova i odlaze u svijet ljudi kako bi pronašle sebi para. Na kraju se vrate razočarane zbog istog problema. One su jednostavno
prevelike za svoje ljudske udvarače. Druge div žene nedostatak pravog div suputnika nadoknađuju time što imaju kućne ljubimce. Bez muževa i djece o kojima bi se starale, jedna grupa div žena došla je na zamisao da počisti svijet divova koji je, po njihovom mišljenju, zapao pravi nered poslije toliko godina nemara, što možda i nije bez smisla, imajući u vidu da ovdje pretežno žive muški divovi. Te div žene naročito su aktivne u proljeće kada tumaraju zemljom sa velikim metlama u rukama. Naravno, što je div žena starija, teže je da pronađe družbenika. Zbog starosti i bolesti, one na kraju odustanu od potrage i budu primorane da se vrate u svoja obitavališta. Pošto nemaju nikoga da im zaokuplja misli i veseli srce, mnogi od njih jednostavno umru od usamljenosti i zapostavljanja. Izašli smo iz puba za divove i popeli se uz visoko brdo. Sunce je polako tonulo za daleke planine. Po cijeloj dolini logorske vatre su se palile, dok su divovi prekidali sa svojim aktivnostima i pripremali se za noćni počinak. Svjetlost brzo slabi, reče div šaman. Trebalo bi ovdje da prenoćimo. Prve zvijezde su se pojavile na nebu koje je tamnjelo. Bilo je sve hladnije. Div šaman je upalio logorsku vatru i mi smo sjeli kraj nje kako bismo se zagrijali. Onda je on izvukao jednu staru knjigu iz svoje jakne i kazao: Evo one knjige koju sam ti već spomenuo. Napisao ju je stari alkemičar. Možda bi volio da je prelistaš dok ja pripremam večeru. Da, svakako, rekao sam i željno uzeo knjigu od njega. Knjiga druga. Knjiga priča. Div šaman mi je dao jednu pozamašnu knjigu u kožnom povezu. Nalik na one rijetke rukopise koji sadrže misterije na izlizanim stranicama, ta knjiga obećavala je da će mi potpaliti maštu i duhu dati krila, nagovještavajući neko izuzetno putovanje. Naslov na prednjoj korici bio je na latinskom, Liber de Gigantibus. U školi nisam učio latinski, ali sada nekim čudom bio sam u stanju to da pročitam. Knjiga o divovima. Knjiga je bila puna zapisa o divovima, njihovom životu i običajima. Bilo je tamo i više priča koje je Clovis Septimus čuo za vrijeme svog boravka u zemlji divova, među kojima i nekoliko o njihovim susretima sa ljudima još od drevnih vremena. Poslije mog prosvjetljujućeg razgovora sa div šamanom i pošto sam i sam zapazio ponešto o divovima, posebno su me zanimale priče koje je stari alkemičar zabilježio u svojoj knjizi.